kodwa ngokuhamba kwesikhathi abantu asebehola umbutho wesizwe akusebona lapha esibazini sekuyizigebengu angifuni ukukhuluma into eziningi manje ngoba ngiyafisa ukuthi njengoba sizobe sikhankasa nje singabathuka abanye abantu. Uyabona ngumthanda umuntu othi esitshena ukuthi sihluphekile kodwa abethuka nje ekhuluma abantu esikhundleni sokuba sitshena ukuthi kufanele ukuthi senzeni ukuze siwine ukuze sikhululeke. Uyabona loo nto? Wala ama-politicians mayeke sukuma nje ithuka abantu mina akuyona ipolitiki leyo.